nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze ku Ibendera TV mu ikipe ya Rayon Sport Ishyamba Asigiyero. Abafana barashaka kwiyirukanira umutoza wabo bamushinja gukina betting ikipe yabo igatsindwa. Naho mu bitaro bya Nyanza ni mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza haranuka urunturuntu, aho muri ibi bitaro mu mezi abiri gusa abakozi basaga 15 barimo abaganga bamaze gusezera ako kazi kabo. Ibi biraterwa n'iki? Reka aya makuru yose tuze tuyarambure. Nitwa na Cretine Rushwa, aha ni ku Ibendera TV. Mbibutse gukora like, share na subscribe kuri channel yacu. Ikaze kuri mwese. Nyuma y'umukino wabereye mu karere ka Rubavu, ikipe ya Rayon Sport igahagamwa n'ikipe ya Marine FC, abafana ntabwo bigeze bishimira uburyo umutoza Yameni Zerifani afata imyanzuro, kugeza ubwo bamwe muri bo bavugiye ko umutoza wabo asigaye akina betting, bigatuma ikipe yabo idatsinda. Nyuma y'uyu mukino, umwe mu bafana ba Rayon Sport waganiriye n'itangazamakuru yagize ati uyu mutoza ntawe dushaka, arabetinga. Bamuhaye amafaranga yanga kutujyana mu matsinda, none ni gute wakuramo Mitima ugashyiramo Master? Aba ni abakinnyi uyu mutoza yasimburanyije ashyira mu kibuga. Uyu mufana akomeza agira ati erega akaruta kandi karakamera, wenda nibyo bose ni abakinnyi bacu, ariko kuki akuramo Mitima atavunitse? Nta n'isoni, mumubwire ngo nta nubwo tumukeneye hano. Undi mufana nawe yagize ati ni gute umuntu ashobora kwifata agakina n'amarangamutima y'abantu? Uburyo asimbuje agashyiramo Master twabirebaga. Ntabwo twize ubutoza, ariko umupira w'ubu ngubu ntabwo wabeshya abantu. Nawe uri umunyamakuru, ushyira ku rupapuro ari Mitima na Master, ninde wakubakiraho? Umunyamakuru ati icyifuzo cy'abafana rero. Umufana wa Rayon Sport ati ntabwo dushaka uyu mutoza. Umukino w'ikirarane cya kane wagombaga guhuza ikipe ya Marine FC na Rayon Sport wabaye kuri uyu wa 7 Ukwakira 2023, ubera kuri stade Umuganda imbere y'abafana ba Marine FC. Uyu mukino waranzwe n'imbaraga nyinshi, dore ko ku munota wa 2 ikipe ya Rayon Sport aribwo yabonye igitego cyari gitsinzwe na Yusuf Labo Ojera waguzwe n'abafana ba Rayon Sport, yaje gushyiramo igitego cya kabiri, bituma abafana ba Rayon Sport basoma ku mazi y'igice cya mbere ndetse bizeye intsinzi. Ubwo umutoza wa Rayon Sport yakuraga mu kibuga Abubakar na Labo kubera uburyo batumvikanaga mu kibuga, maze abafana bahita barakara nk'uko igihe dukesha inkuru cyabyanditse. Umufana wa Rayon Sport witwa Marayika ngo yavuze n'ijwi rirerire agira ati nuko ubigenje? Kutumvikana n'abakinnyi nibyo bitugejeje aha, utuvire mu ikipe. Uyu mutoza nawe yananiwe kwihangana, ajya gusubizanya n'abafana kugeza ubwo abashinzwe umutekano bahagobotse. Nyuma y'uko gushyamirana, uyu mutoza yishyuwe igitego cya kabiri ku munota wa 86. Nuko birangira abafana bakomeje kwijujutira imitoreze y'uyu mutoza, aho bakomeje kumwotsa igitutu basaba ko yava muri iyi ikipe agahambira utwe akigendera. Mu bitaro bya Nyanza mu ntara y'Amajyepfo haranuka urunturuntu. Inkuru dukesha ikinyamakuru Umuseke iravuga ko kuri ibi bitaro mu mezi abiri gusa abakozi 15 barimo abaganga bamaze gusezera ku kazi kabo.
ngo mu mezi abiri hamaze gusezera abakozi barenga 15 bakoraga ku bitaro bya Nyanza barimo n'abaganga, aho mu kwezi gushize abasezeye bagera ku 9. Bamwe mu bakozi basigaye ku bitaro bavuga ko nabo babuze aho bajya. Mu bitaro by'akarere ka Nyanza abakozi barenga 9 barimo abaganga bamaze gusezera mu kwezi kumwe. Bamwe mu bahasigaye bakavuga ko nabo ari ukubura aho bajya ubundi bakabaye bagenda. Imwe mu mpamvu igaragara mu baruwa bandikira Minisitiri w'Ubuzima basezera akazi ngo ni ukubera impamvu zabo bwite. Bamwe mu basezeye n'abagikora ku bitaro batifuje ko amazina yabo ajya ahagaragara babwiye Umuseke ko icyo abahakora n'abamaze gusezera bahurizaho ngo ni uko abakozi bahembwa amafaranga make buri kwezi atajyanye n'ibiciro byo ku isoko n'ibindi nkenerwa. Abakozi bahuriza no kuba amafaranga abagenerwa y'agahimbazamusyi ya buri kwezi bamaze hafi amezi 3 batarayahabwa. Uko umwaka utashye abakozi bakorerwa isuzuma bagahabwa amanota, bityo hakaba hari amafaranga abagenerwa, ariko imyaka irenze 2 ayo mafaranga batayahabwa. Umwe muri aba yagize ati natwe ni ukubura aho tujya kuko ubwacu ntitwishimye. Ubuyobozi bw'ibitaro bya Nyanza mu izina rya Dr Samuel Nkundibiza, umuyobozi wabyo, yabwiye Umuseke ko abakozi bagiye kubera impamvu zabo bwite kandi leta yatangiye kubasimbuza. Uyu muyobozi akomeza avuga ko abamaze kugenda mu kwezi kumwe batarenga 5. Akomoza ku bijyanye n'amafaranga ya buri kwezi batarahabwa, akemera ko bamaze nk'amezi 2 batarayahabwa koko, ariko bitarenze iminsi 5 bazaba bayahawe. Ubuyobozi bw'ibi bitaro bukomeza buvuga ko amafaranga abakozi bagenerwa buri mwaka ikibazo Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi Minecofine ikizi kandi ko kizakemuka bidatinze. Mu bindi abakozi b'ibi bitaro bavuga ko bitagenda neza ngo ni uko hari amata bajyaga bahabwa buri munsi, ariko icyo gikorwa ngo giheruka gitahwa na Minisiteri y'Ubuzima ngo byabaye amateka kuko ngo ubu bitakibaho. Ngayo nguko inkuru y'uyu munsi ku Ibendera TV tuzisoreje ahangaha. Reka tubashimire cyane mwese mubana natwe, tubizeza ko inkuru ku Ibendera TV ari akagaruka. Mwirirweho, mugire amahoro n'amahirwe.